Pemirsa kahanan El Nino kantun memargi ring Indonesia rumasuk Bali. Kahanan saning tuang kekeringan inucap ketampenin oleh pemerintah Kabupaten Karangasem, yadiastun kuentenan lahan pertanian rohi mangkin kantun normal. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem Nyoman Siki Ngurah Ngwedarang ring sajroning usaha nampenin wesanan kaon El Nino paiketandane sampun metaki-taki ring sektor pertanian inggih punike ngelaksanayang pemetaan utawi mapping lokasi ring widangan sanedangan kekeringan melarapan nureksain langsung ke genah kelompok binaan subak antuk mastikayang kuentenan prasarana pertanian sekali saluran irigasi. Paiketandane kekantenang pacang digelis nureksain ke lapangan. Lianan punike paiketandane taler ngicenin pangruhan ngenenin iklim pamekasnyane wesanan kaon El Nino ring bage pertanian majeng petani kelompok binaan mangda side ngutamayang antuk nandur pangan sekali padi jagung miwah umbian. Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan taler ngelaksanayang pelatihan tematik spesifik lokasi majeng petani indik cuaca pemekas wesanan kaon El Nino. Miwah mabuat nyane pawigunan pupuk organik ring pertanian. Asapunika taler rauh mangkin Jimbar Tegalan ring Kabupaten Karangasem kauningin kantos langkungan plekutus talian hektar. Raris Jimbar lahan sawah ring Kecamatan Rendang langkungan 3 tali hektar, Sidemen langkungan 300 hektar, Kecamatan Manggis langkungan 1 hektar, Karangasem langkungan 1 hektar, Abang langkungan kali talian hektar, Miwah Kecamatan Bebandem langkungan 3 talian hektar. Eka Parananda Bali Pos.